is Asia Tour Division 1 and I'm your caster for today, Melo. If natingala mo guys, kung wala akong partner din nga si Bench guys. Si Bench is nag-exam pa. So, ana man yun ta. Priorities yun na to. Studies over anything else. Alright. So, don't worry. Ito mga fansilog ni Bench dia. Balik ko siya later. Ata sa atong second series. Alright, so ay mo kabalaka. So balik ka siya sa Talon versus Polaris later, mga alas 3 tingali. So sit back ra ba balik natin yung idol bench. Pero anyways guys, sa katong mga wala kabalo no. Para asa din yung DPC 2023 nga tournament. So guys, kaning DPC nga tournament guys is for the teams nga makaadto sa next major. So the first, second and third teams nga modaog dari sa tournament will proceed to Berlin Majors. And of course, atong first is makakuha og DPC points, first, second, third. Ang murag mga notable ra. So first will get 400 DPC points, second makakuha og 240 points, and the third will get 160 points. So importante gyapon yung DPC points guys no. So importante nga taas gyapon imong place. Aside nga makasulod ka sa major guys, this is your ticket para pod sa upcoming TI. So dapat as early as now, as early as sa mga tournament sa DPC, mag-accumulate ni gud ka og daghan points para makasulod inyong team sa TI. Kaya as we can remember, I think Virtus Pro to og Fnatic last year nga point trata or di ba? Ang difference sa ilahang DPC points nga na-accumulate mo to'y nag-dictate kung kinsa makasod sa ila sa TI. So point kapin ra to ata or 1 point. So grabe gud ka importante. Every point counts di ari sa atong teams on this tournament. So aside sa winning sa major, dapat pud ka makakuha og dagko nga points di ari. So again, shout out sa nadia, mayong udto dia boss. Shout out from Butuan City. Oy, Boss Ronald, shout out dia from Butuan City. Pero guys, here we go. Sa atong first series for today, this afternoon, Bleed versus Geek Slate. So, kabalo naman ta sa Bleed guys no, ilang bagong addition si DJ o si Ice. And of course sa Geek Slate, they have Janwell nga ilang bag-o sa position 5. So, both teams medyo wala pa daw sa atong first week sa atong DPC. So, let's see karon kung kinsa una makakuha sa ilang first win on this tournament. So, going back to the draft. Bleed Esport Band, Batrider, Brute, Monkey King, Kungka, Naga. On the side of Geek Slate, nagban sila Enigma, Nature's Prophet, Warlock, Pango, and Mirana. Pero I can see interesting pick karon on the side of Bleed Esports. Naa sila Rubik and Lycan for their opening pick. So kaning Lycan guys, medyo di kin nato ni kakakita no. Although nakita nato ni siya last TI which is katong Lycan offlane nga kita nato nga imuon niya Wolf ang iyang carry para mas masakit as ako ma-remember ato kay itong LGD ang permi gawon sa ani. So imuon niya Wolf to yung carry, nga tiny nga carry bitaw imuon nila Wolf. Tas di ba? It will deal massive amount of damage, and of course we have the Undying and the Storm Spirit. So ipagawas nila ang Storm Spirit ni Gordon. On the side of the Geek Slate, we have the Death Prophet, the Tuskor, and the Enchantress. So murag gusto sila mo dominate onto the lane right now. As I can see sa ilang way sila mag-draft. So, Enchantress siguro to counteract this Lycan. If ever offlane yung Lycan, kaya pwede niya makontrol iyang Wolf. So, instead of duha ka Wolf ang magaras, isa na lang. Diba? So, we have the Puck, the classic match-up sa atong Storm Spirit on the middle lane. And of course, classic counter para sa Storm Spirit. So, murag kasagara nga to makita basta mga kiat ginang mga hero, mga Ember, mga Void Spirit, mga Spirit Brothers, or anything mga kiat, mga Pango, anything mga kiat nga hero nga nay pantakas, mga blinks, nay mga pantakas nga skill. I think one of the pinaka popular gid nga pick to counter that is
this pack pick. So we have the pack nga gigawas na karon sa Geek Slate. So nagban na diri ang Bleed og Anti-Mage, and in Geek Slate nagban sa og Terrorblade. Both carries have the late game capability, and of course Anti-Mage, di ba? Kabalo naman ta Anti-Mage sa Storm gid na, di ba? Nga anza. So basig dili kung nam gyud Anti-Mage versus Storm, medyo dili kayo makagara-gara ang Storm. Okay, syempre pag zip ra siya na pataka, basig isa ra sa ka mana void. Oo, isa ra sa ka mana void sa ato nga Anti-Mage. So you know, nabay pang counter dari ang Storm on the side of Geek Slate. Naatay silence, naatay DP sa yung silence. We have also the Puck, yan silence. So in earlier dili igini makakita ang Storm Spirit because dapat medyo cautious siya sa the silences nga ma-provide sa Geek Slate. And we have the Troll Warlord last ban sa Bleed. So also tsada gyapon siya versus Lycan. Siyempre kaya kung makaulti ang Lycan, di ba, Wolf, so manet-net nimo, of course the Storm pod manet nimo, di ba, mag-build mo na ang Trollator o Basher. So one way to hold and disable the Storm and the Lycan later on. And we have the Draw Ranger last pick on the side of Geek Slate. Medyo mahadlok yun sila sa karon, no, pushing capability karon sa Bleed. And of course the aura nga ma-provide sa atong Draw Ranger yung ultimate sa kaning Storm Spirit later on will give a boost ang Storm Spirit para mas musakit yung right click, di ba? So let's see, murag kulang pa ni og offlane or carry atong Bleed. And we have the Shadow Fiend last pick para sa Bleed Esports. Last time nakita na ko ning SF carry is sa 5 majors. If naka-remember mo guys, katog RTZ SF nga grabe kay performance guys. Nakatindog gyud adto nga tinan-aw, okay. Grabe kay to nga SF performance. So SF carry to nila guys. So tarungon gid ni sa atong Bleed Esports karon para syempre ma-execute nila og tarong ang ilang picks karon on the side of the Geeks Slate right now. We have the Doom last pick, right? So Doom, of course, can I Storm, of course, good put on this Lycan, sada kay mag-pick og Doom, basta mga one skill nga murag darabag salig ang mga hero sa kalaban. So we go. Human na natong draft Bleed versus Geek Slate right now. And of course, asa inyong mga bet dere guys. Quick prediction ta. Wala man akong partner dere guys. So I think based lang sa draft guys, I will go Bleed right now. Kamo guys. So isa, pambasahan na ako inyong comment. Shout out from Japan. Third floor. Uy, grabe naman. Shout out dia Boss Erman. Ikaw ra lagi isa na si Christian. Boss, akong partner boss, nag-exam pa boss. So kailangan pa gyud niya time. So balik man siya karon second series boss. Ikaw bala ka boss. Absent si Alec ba? Oo, absent lagi. 2 ka silence para kay Storm ana si Boss Ronald. Oo boss, dungagan pa yung Doom. So let's see on what will happen. So Boss TD, okay na ba yung mic? So alright. Hindi. Naka ano lang. Alright. Sige guys. So sorry guys kanina sa basig na mo yung nangadunggan nga mga di mao nga mga sounds diya. So technical difficulties lang kami pero I think goods na karon. So guys, comment down below. And of course, like, share and follow our stream. And of course guys naa na may YouTube channel namo sa Bisdak Nation. So you can search Bisdak Nation sa YouTube. And of course, nadad to among mga daan among past stream atong week 1 na dito gipang upload na, of course upcoming nga mga streams karon dadto na pod ipang upload sa YouTube channel namo. So the link is available there sa page, tanaawi lang.
Tanawin lang guys, nara diya ang link sa mga YouTube page. So, subscribe to diya guys if ganahan mo. So, and hello. So 5 viewers guys. Again, nganong nag-solo, ang anong solo ko karon guys. It is because akong partner guys ng exam pa guys. Ano ba na atong mga unsa diya guys, no? Dapat study first jud, no? Study atong i-priority sa, no? So exam ra man na guys, dali ra man ang exam. Kabalo ko mga bright daw ang partner guys, dali ra to. Ano sa 5 minutes na daw guys yung exam. So Relax lang. gabi no, exam 5 minutes. So later on mga second series na siya. Na siya later second series na to ani nga sorry magkalaban unya. Talon o Polaris na si bench later. Pero sa pagkakaroon guys, antusa sa ko nga ako ra isa boys. So solo casting sa ta boys pero ayaw kabalaka guys. I've got you covered. Ani ato nga series nga exciting gyapon pa as for the moment na I pause daghan ganig pause no basta kani nga turna it's either a team speak or na silang mic or lag so ambot ano per minute mag-pause sila. So again guys, like, share and follow the page sa Bisaya na to diya nga mga viewers and of course sa na mga non-Bisaya diya grabe kay mo ka welcome na rin to watch our stream. Balag di mo kasabot guys as long as ma-feel ninyo among casting or ma-feel ninyo ang Dota 2 ani nga stream. It's okay. Muna na itong universal language bisag lahi ta language, diba? So, I think parang mag-start na karon guys. Bleed versus Geek. So, SF carry and of course gigawas nila ang unsa. Ice Lycan karon. So, ambot lang guys if makakita batag unsa diri karon guys. If makakita bata og wolf bite gikan sa atong Lycan, nahimo niya og iro. Himo niya iro nga atong SF later on. Sakit tingali kay na ba kung may mugiro atong SF. Kati imagine ako no, sakit tagali siya nga SF ra siya. Moon pa yun siya iro. With the damage pa yun nga ma-provide sa SF. Mo requiem pang iro. Ting iruan ni. Imagine ako guys kung unsa kadako ang damage sa iro. Kung ma-wolf bite siya ni Ice. Tiny sa una sa LGD. Sakit naman kay to. Karon naapay SF. Okay. Magyayay jud later on. No? Pero we have also the Storm ni Cordan which is kayo kakita na ko kay Cordan nga ginagamit kasi kasagara kakita na ko kay Cordan is uy wait AC uy aircon sana all AC ba yan uy sana all dari electric pan magaling ko guys pitpos kayo asol kiras as dubo sorry boy someone touch our AC tukod gago ano dari init kay guys pero okay ra guys okay ra balag init Kalma lang so here we go guys our Siargao drone muna namang gihire guys Siargao drone katong mga nakakita sa Siargao drone katong mga gi-featured pa natin na sa Jessica Soho guys si Siargao the human drone dere mo na among gihire karon guys para ni among camera right now and kuyaw kay ni boys kuyaw kay ni among Siargao drone sakit jud boss ginairo ra ka uy gabi ka din si Christian Beans uy murag hugot naman na boss di am tagal nga mao ata boss murag lahi naman na yung pasabot boss sakit jud boss uy grabe na si Christian Beans uy murag gamaoy naman ka boys Monday and here we go DJ murag makita dere sa atong Geek Slate daghan ka sila 5 sila ka buok dere onto the top lane and DJ karon murag mamatay dere and DJ uy Januel ginahatag niya ang first blood pero uy bad idea pero Force we still get the first blood by DJ. So the first blood is brought to you by Bisdak Nation. And of course guys like, follow and share. And of course na may YouTube channel, follow na po and subscribe na tadad to ways. Hindi na tayo pailewit pa boys. And kuha dito first blood na. Kuha dito si Force. So kung si Force nakakuha to, di ba? Force is one of the key players dari para sa Geek Slate. Kasagara, ginahatag ang last pick para kay Force. So, it is a nice way
para kay Force karon nga ma-boost ang iyang gold early on in iyang net worth pero para maka-easy lane siya. Pero karon very interesting pick. We have the scam Doom para sa carry with the Enchantress. So gigawasan nila ilang mga unorthodox picks dere pero uy, Narman nabirahan ni Jackie, wa pa nagtagbo ang creeps. Ang Jackie will get the kill from Narman. Grabe naman yun so tong Jackie at ngan talit. Gatgan man talit to sa atong SF and dere. Makita na to ang galisod na rin bottom line pero on the mid lane Cordan and Cox, no? Mga maayo kay nato nga mga mid lane na. I think si Cox Bisaya ni guys, si Cox. So Bisaya og si Scam. Si Cox og si Scam ang mga Bisaya dere sa Geek Fam. Pero sa mga in terms sa Pinoy na si DJ og si Januel po dere sa Bleed kining post 5 nila o post 4. Pinoy na guys. Tani si Cox og si Scam mo ni Bisaya. So Gordon right now medyo galisod when it comes sa iyang last hit no pero ano siya makabawi ra man ko dari. So later on makita nato ning coil that will be available para sa tong pack and maka-control nila ang Storm Spirit pero on to the top lane we have Ice Lycan no. Remember pa mo guys katong Lycan nga unsa bitaw guys. Katong napay Necrobok. Buisit kito guys no, napay Helm of Dominator tas Necrobok. Dagan kay units mo lakag sa imuha. Sa amok bagong ulti. So, ambot lang ha. Magalig giwala na nila ang Necrobok, gihimo na nila og a neutral item, Book of the Dead. Yeah, gihimo na nila Book of the Dead ang Necro. Kaya sa una buisit kito eh. Napay True Sight. No, lakgon pa kastanan. Pero uy, DJ dere ginaharas og Wolf og ni Januel. Kaya giharas sa direk mga animal guys. Pero on the bottom lane, Dubo and Jackie na po yung mga creeps guys. Asad na nila nga dito. And DJ dere medyo gatinga na sa top lane guys. DJ siguro sa garaso ni Januel together with the Lycan nga i-control Lycan Wolf kagit i-control nila. Pero uy, mid lane murag si Corda na po nila baw dere sa last hit boys and medyo tabla-tabla ra ning lane guys. Kung saktoon na nilag duwa guys. Unless kung na outplay mahitabo. Ano kay Cox o kay Cordan nagi mamatay pero pre-level 6 medyo tabla-tabla ra ni sila sa mid lane pero on to the bottom lane. Oh, we have the Tuskar ni Narman. So I think Narman is a good Tuskar player. Kita na ko ani sa nga nag-Tuskar si Narman making good plays gyapon. Tas ang ginahimo karon guys is gapulpul lang kay medyo galisuran sila karon sa ilang off-lane match-up versus Jackie and Adobo. Siyempre, SF grabe burst damage sa iyang raises and of course napay Dubo nga na decay nga sige ra kag spaman basically two spammers dito sa boss guys. On the top lane naman Scam on the Doom carry. Let's see. Murag di ba ka sila later magproblema sa ilang physical damage sa ila? Yes, they have the DP pero medyo mag-rely pa sila sa ultimate sa DP no. Later on the side of Geekslate. Pero basic ang ilang gameplay running Geekslate is mag-doom na sila isa tingali para -1. So di namin need mag DPS nga carry dire pero oy Cordan dire gitipihan ni Narman. Cordan on trouble right now. Ay gamay kay nga mana to play with si Cordan pero I think Cordan nag-deny na lagwate ron para makatabla. Pero Cordan will still go down on the hands of Cox. So nice rotation dito para kay Narman and Tuskar no. Kabalo na sa daan nga oy mukha ni ga water ron. So ato niya ako nang tipihan. Patyo na to ni si Storm Spirit. So, nice play para kay Narman dito. So, on the top lane, Lycan, hapit, mag-helm, classic siya, Helm of Dominator and to the Helm of the Overlord later on. So, sakit kinaya mga imaw niya, guys. Imaw sa Lycan, guys, sakit kina pag makaulti ang Lycan na to later with the imaws. Mabisit na lang kag pamati, guys. Especially kani mga supports, no? Balag Enchantress ka, medyo yayay ni. Later on, atong Lycan. Pero on the bottom lane naman, uy Narman, ginihara na sigpang alingasa dres ubos ha.
Narman pulling the waves bisan asa na gadto ang mga waves dari sa bottom lane. Pero Cordan, uy, murag maunag level 6 diri si Pac. And Januel making his move now with the centaur creep going to the mid lane. Murag walay vision diri si Cordan right now, and Cordan is halfway pa sa iyang ulti. So medyo naging uy, nakita siya. I think mag 6 na diri si Cox, guys. Murag mugo pa gyapon sila go. Mugo pa gyapon sila, guys. Cordan murag nakabito kon pero na diri. Coil is now dropped with Narman and Januel is here. Cordan wala pa level 6 sa lisod itakas ni Tombstone is dropped. Ni TP na Dubo, and Dubo will get the kill on Narman. Pero well worth it kay si Cordan ilang napatay, wa pa ka level 6. And Cordan right now is having a bad start sa yung Storm Spirit, no? Ana ginay weakness sa atong Storm Spirit. There's pre-level 6 murag grabe kay ka vulnerable sa ganks as Storm Spirit kay wala pa kay pantakas, especially with the coil. Baalag na kay ulti tingali, no? So nakauna yung level 6 ng atong Packers. Pero uy, Jackie dali, ibira na dali. Force in Arman, trying to kill Jackie. Pero Jackie, uy, grabe naman nga mga risk, no? Igo, tanan, kaon tanan ni Arman. And sila pa yung na-disgrasya to. Bago pa ganun na boys, Narman, boys, namatay na. And Jackie will get the kill sa iyang SF. And on the top lane, murag kapit-tapit na siya nga dominator dari si Ice Ice Ice. Pero uy, scam dari tsada yapon nga pang counter dari sa atong Lycan, no? Pwede ra i-devour ang iyang mga wolf. So that's why medyo di na to kita si Ice 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 nga basta-basta gapagawas sa iyang wolf sa top lane. Pero ay siya pasagit, boss, bagsak na ko during dapita. Gago kalik. Uli na. Uli na, nga nabatay cast. Tarongo na yung mga exam diya, boss. Pero uy, Cordan rin, nag-level 6 na rin sa mid lane. Pero Cordan, medyo safety na yung pamate ni boys. Si Cordan, pero si DJ, tamang stack na rin. Dari sa atong triangle right now. Gusto niya pabawion ng storm later, guys, by getting these stacks dari sa triangle, guys. And of course, uy, si Jackie dari. Medyo, sige natin mo na, madness. So, kit ina itong SF later on, guys. Do you think ipa-wolf bite niya sa Lycan karon ng atong SF? No? Do you think posible na siya? I-wolf bite sa itong Lycan ng SF? Medyo scary. Scary nga, no? Kung nagtuon. Pero, oy, Fox right now. Leading karon sa itong network, guys, is ang SF. So, wapa nakakuwag stack with all the kills pag yun. Tara, nakuha sa itong SF ganiha. SF ga pre-farm nga sa bottom lane. Pero uy, Januel, murag makita ni DJ dire, Januel and Chantres o gogoy. Medyo sayop imong natuan dire Januel, pero Januel buhi pa. Januel gilift gi pabalik and Januel will go down. Pero uy, Cordan dire napabagay siya ultimate magamit, and Narman on the snowball. Masakpan sa DJ, nice shot to trap him, and DJ will go down. Dubo will tip, pero I think this is not enough. This is not enough. Oh my god. And sulit kayo ang pagkamatay ni Januel dadtong dapita, napatay pa Cordan on his Storm Spirit. Pero uy, bottom lane, Dubo diri ha. Nag-try pa siya secure, guys, pero uy, matik giripilan dito. Uy, sana all. And Dubo right now, wala kay na to. Nakita pa yung gamay pa yung level si Dubo ron, guys. Pero uy, Cordan diri, nasakpan diri sa unsabi Cox, saba kay orb available si Cox in 1 second. Uy, na-save pa sa snowball, and Cox will be alive, and that snowball save ni Norman. Uy, nakabuhi sa ato ang pack karon. Grabe nga snowball save, no? Pero uy, Jackie diri, walay nakatatsa ning tawhanan ni. Narayaban siya sa bottom lane, free farm siya ani ang jungle, balik na pud sa lane. Pero uy, Bleed trying to hunt someone, and murag si Skem ilang gusto trippingan dere, boys. And Skem medyo dool ra, and of course Ice 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 napod rin dapita, pero Skem, uy, makita ba kayo silang duha? Oh my god, uy, ginaping siya. Murag kamao sila, kamao ba ni sila? Pero Skem man, ay Doom available, murag mag-iingat pa rin si Cordan, boys. Natay Doom dere. And Bleed is poised, wala na pusla ng ilang smoke dere, guys. Ano to, ward? Or kabalo lang yun ang Doom nga na tao dito. Grabe ha, uy, giping man. Giping raman nila dito. Kalain ba, uy? Pero uy, Jackie Lamao dere, tamang kuwara sa stock, pero force on the death prophet, getting this first tower. Walay ka depensa dere on the side of Bleed, and on the top lane naman medyo puno-puno pang life dere.
sa ilang Towerino, pero murang magtapok na rin sa mid lane ang Geek Slate. Coil is drop, ultimate para kay Scam, and Scam will go down on the hands of Jackie, and killing spree na para kay Jackie, pero Storm napay gilakang Discord dan Cox on trouble right now, and na burst so ang atong pack, and grabe naman si Jackie dadto guys. Magsulok kill naman dos Doom, binuang oy, gisulok kill Jackie ang Doom guys. And of course, nakuha po nila ang pack as a second kill. Grabe yung Geeks, Bleed dari boys. Murag gusto na sila mo daog karon in this tournament sa week 2. So, mura dahil niyang tambal ang pagawas ng mga secret heroes nato on the side of Bleed guys. Pero, dili ta magstorya nga humana guys. Syempre, dagan ba kayo manghitabo ni guys before ni mahuman na duwa. And again guys, shout out sa itong mga viewers dira. Like and share atong stream boys ha. Solo casting sa karon for the first series. Pero matik na ya, mga bossing. Ako na bahala sa inyo dere. Tagaan yun po mga quality dere nga Bisaya casting. Pero uy, Narman going for the blink dagger. Medyo kuwang pag 1-2 ang atong taskar karon. And Dubo medyo pahipi ra di kuwarag stock diri sa atong unsa no? Nagkuwarag stock iyang Storm dari sa ilang jungle nga gusto pa mabawi sa atong Storm kay ganiya mo katulo, kaduha siya namatay atong Storm. Pero DJ going for mechanism sa iyang Rubik karon. So ngano ka guys nung ginamekans karon ng Rubik. Siguro ginamek ang Rubik karon if ever wala kay offlane nga available for utility items. Let's say for example kini mga Lycan, Nature's Prophet. So mga Lycan o Nature's Prophet offlane dili man gaganahan mo build ang mga Greaves no kay namud kay mga ibali essential items yun nimo or core items nga kailangan i-build for Lycan nga part. Kailangan sa mag-rush atong Helm of the Overlord jud kay syempre mo synergize pud siyang ultimate kay imong mga control di mga units will also deal critical damage no sa kung mag-ulti ang Lycan. So murag lisod kayo kung Greaves pa yung unahon. So basic mo na reason ni DJ karon nga siya nalay make instead of mga casual Aether Lens, casual dagger sa atong Rubik. So nag-make lang siya para napod sila utility bisan gamay. Pero uy, Januel dre na level 6 medyo lisod ni patyan natong Enchantress boys kaya medyo alingasa kayang untouchable together with the heal. And wala Januel alam nakita na nila Januel on trouble right now. Januel ma-burst ba nila si Januel, pero Januel buhi pa Japon, and Januel will go down, and the first tower mahatag na rin sa Geek Slate on the hands of Bleed, and they will get this first tower on sa top lane. Ganyan nag-smoke na itong pack kung gatong taskar, pero napuslan kay si Ice. Grabe kayo ang play safe. Pero force diri kaniya wala gyud na tantong hapit na siya sa iyang Guardian Greaves atong Death Prophet. Grabe na natong Death Prophet si Force. Uy, pagkitang gila sa I think Bisaya po ni Force guys. Si Force guys Bisaya po ni si Force day guys. Kalimot ko. Si Force, si Cox, si Force ug si Skim mga Bisaya na guys. Ato ni mga kabaryo guys. Ato mga Kabisdak Nation. Kauban na sa Kabisdak sila Force, Scam og si Cox. So tulo di ka Bisaya sa Geek Slate guys no. Duha na lang all Bisaya team na diri ang Geek Slate. Pero uy, Cox diri with the finish Witchblade. Pangita na silang kill diri boys. Kimurag lami na daw ihapak ang Witchblade ni Cox ana siya. Pero uy, Rubik nakakawat ra diri og face shift atong Rubik. Pero si Cordan right now uy gikawat ring inbe from Cox, and Cox makuwel baka ni and Cox medyo ano siya, safety lang. Pero uy, nanadre, nag-wolf na dre siya, Ice. And Scam on trouble right now. Half HP na dre atong Doom, pero medyo tanky dre atong Doom Di ka kadutlan sa mga wolf ni Sal, and Cox will TP, pero uy, bounce na daw. Ana ang Bleed, ana tag-so-called guard. Ataya, uy, may damage ang Ice ng mga wolf, ug siya sa Doom. Grabe, pila to ka-damage ang gitangkan sa Doom. With wolf sa atong Lycan, ganina. Grabe uy. Pero uy, nag-build lane, nag-exorcism na diri atong Death Prophet. Uy, they're trying to get this our first tower para side sa atong Bleed. And of course, ang Bleed mo di mo sugot rin. 5 heroes, 4 heroes on the mid lane on the side of Bleed. Kaya baka nila madepensahan nilang tower diri.
enforce with the exorcism para makuha rin nila boys, libre. Deny na lang siguro, deny na lang. Deny na lang! Na-deny ni DJ Rubik! DJ Rubik. Nag-DJ Rubik, oy. Nag-DJ Rubik. Guys, water break sa kajot guys ha. Kalma lang. Yeah, and of course, Geek Slate right now, they are leaning towards this bottom lane. Adre, pak og task ka, no? Kanya silang duwa sa Geek Uban, pero uy, ang top lane, kabalo ata sila dyan, na si Scam dre, kanay Wolf, Gas, Scout, and Cordan will go in. Scam, katry og Dom, pero uy, na-Dom yun pero uy, nakawat ka Dom. Si DJ right now, and Scam will go down, and nakakawat pa yung Dom mga to Rubik. Grabe. DJ ha? DJ. Nakakawat og duo mga atong Rubik dali, and they will go for the Roshan karon. Ang atong bleed knowing nga walay Doom for 25 seconds, and we have this Shadow Fin atuan ning Roshan boys. So grabe ba hilas itong Roshan boys with the Tombstone and tanan units available. Ganahan palugar ka contest ani kung ikay Geek Slate. Ako dili ko Atay, kakapoy ra ni buang Sudlan pa rin ni mo diha nga daghan kayong nasa sod, and Aegis will be on the hands of Jackie right now siyang SF. Diyos ko, kadlok ba ning SF boys? Sakit humok, medyo humok ra ba ning upat sa unsa jud? Geek Slate no? Pero Cox dire, yung Witchblade wala pa yun niya kayo nagamit yung Witchblade karon boys, kanis Cox boys. Medyo early niya nakuha pero after pagkakuha niya boys medyo wala naman kayo kalihukan ani sa ilang mapa. And Jackie wa pa tandog they going for the BKB right now. And of course guys, ito mga viewers diya guys ha. Like and share, follow, and of course guys, na may YouTube channel guys. So na may YouTube channel, you can get the link. I think naa sa among comment section. Na di ang link. And of course, type exclamation notify guys para ma-notify sa mo sa among mga updates and contents there is Best Duck Nation. Of course guys. Nakanindot mga sa Best Duck Nation guys. Walay delay atong stream boys. So, walang official broadcast as Bisaya dere boys. So, matik nga para sa inyo ha boys. Wala tay delay para sa inyo ha. Mga bossing amo na mo diya guys. Matik na guys basta kamo. Kamo akong bossing. So, BKB na dali atong Doom going for the Blink Dagger. So, ang Geek Slate rin medyo makasukol-sukol dali on the side of Bleed ha. Pero, ang problema nila dira, na-Doom si DT and of course si Jackie. Di naman kailangan kayo og skill. Mo right click naman itong SF. Sakit naman siya, no? So, kayo imagine, ulitin no, paki na i-Doom si Jackie. Unya, no? Mo right click naman itong SF. And Cordan right now, humana iyang kaya. Cordan, I think going for the Saints and kaya si Cordan right now. And nagtapok na rin ang Bleed onto the middle lane. I think mo push sila sa bottom right now. And of course, Geek Slate rin, murag mamirror po sila onto the top lane. Mukha po sila aning first tower nila. Pero, sorry guys, ang sigug tig-abay, buwisit. Pero Bleed Esports rin, nag-smoke na rin. 3-man smoke, gikan sa Bleed right now. They're trying, pero si Cox medyo dool kaysa ila si Cox kaysa nakita na sila Cox. Nawala naman yung Doom boys. Nawala naman yung Doom ni DJ nga nakawat. Dyan nila gamit ang Doom. Sayang. Pero Kemdre, di nila kumpiyansaan yung Doom guys kaya si Doom ba is one of the fastest farmer na to with the Devour sa available yung Scourge Earth. Pag uban, ginamaidas pang uban, di ba? Medyo pas-pas kita to, although nakamatay ang Doom, top network yapon atong Doom compared ani atong Shadow Fin nga nakakuha ng mga Russian, nakakuha mga kills. Top network pa japon ng atong Doom boys. So pas-pas and Ice nahuma na sa yang Helm of the Overlord dari si Ice. So medyo walang sinumbagay kakay tabo dari boys no sa Bleed. Grabe mapudpud naman sa datong ba ni istorya boys. Di man gaaway. Dili gabugno diri ang Geek Slate og Bleed boys. Gabi gid ang pasabot ana guys. Grabe ang respetar ali sa team sa each other. So kabalo sila sa capability sa both teams nga unsay manghitabo no kung pataka sila dasmag aning mga
ilang kontra karon so pero oy dali mara mag nalagi tayo makita sumbag gaya ni boys 1 minute na lang sa atong Aegis and bleed mara gatapok na rin down to the mid lane getting this a second tower gusto sila ani para of course makontrol pa nilang outpost pero burakan diri ang storm uy nakita nila si Pak ang gusto mo cut Pak kita kayo tarong ginahimo ni Cox karon guys wala mo'y creeps. Wala mo'y creeps. And tamang TP na si Cox. Oh no! Andyan na si Cordan. And Cordan can chase this pack. Mudrap baka siya coil para human niya ang unsa ni Cordan. Oy, Cox right now. Naas DJ para matabang. And Cox, mukoil pa baka ka. One second the orb. And Cox will still go down. And nice attempt para kay Cox na do. Para mo pull sa creep. O syempre mo cut. Pero si Cordan o DJ para ma-save the day and napatay mga creeps dari pwede gamiton sa atong bleed para mo push grabe gi-face shift ni DJ ang sumbag ni Narman and that is the blink reveal para sa atong Atuskar pero Januel gilift di pa balik grabe naman si DJ dadto sa iyang face shift imbis masumbagan ng tasantas pasan si TLC DJ Rick shoutout kay Rick. Salamat sa exclamation notify bossing Rick. And Bleed Esports right now. Naanay Chrysalis nga nahuman. Si Jackie and of course si Ayay ka na later on. And kabalo na ba yata guys kanang ang mga crit items guys If katong sa mga wala. Ang sa mga wala kabalo guys is ang crit items ignores the armor of target ninyo. So, if you have the crit items like Chrysalis, Daedalus, so those crits, nga, example, 500 crits, will go through the armor of the target. So, walay pake sila sa imong armor. So, later on, makikita tayo na sa atong SF, kung naman siya sa iyang Chrysalis. And of course, Norman diri, medyo madakpan yapon siya diri si Norman, without the many catches sa atong bleed nga available karon although ang bleed nga walay catches we only have the storm and Rubik the pull of storm of course the telekinesis of Rubik they can still play pero here we go Cordan right now going for Narman pero Narman able to snowball pero Narman I think will go down and mega kill na para kay Jackie karon on the Shadow Fin and Jackie is still scaling karon sa iyang SF 5-0 na ang atong SF going for the Daedalus. Oh my God. Medyo scary and nyayay na itong SF boys. Scary thank you guys. Aga sa Doom, tiwas jud sa Storm, animala na. Alin, grabe sa Alin na ko kayo. Boss Justin, shout out dol sa mga Bisaya dia. Shout out sa mga Bisaya dol. Shout out sa inyong tanan dia. And here we go. The Wolf now gigamit ring ice na Doom res Jackie pero Jackie bad boys. Jackie na rin suksok na rin Jackie boys wakoy pake kumadum ko murad click ko na ko dre pero naas first dre with the exorcism and Jackie will go down and ice karon mo sukol pa makari silang tanan dubo mo nila nabili pero Cordan the pull on the back will get the double kill nabali nila and Januel muna dagan together with 4 Januel one more hit and Januel will go down triple kill para kay Cordan grabe murag ibuhos nila tanan para sa SF, guys. Pero, yan, nakalimot mo nga. 5 versus 5 yung Dota, 5 versus 5 ni guys. Napatay lagi yung SF, pero urot ng upat. Grabihan to, Na triple kill pa score dan dito. Ngayon, of course, right now, medyo, muna lang nabilin dari. And, bro, makita na dari nato, guys, anong, ilang problema silang draft, guys, kanang walay mo right click para sa mga carry jud nga mga unsa bitaw pure nga mga SF kanang ato mga draw ranger ato mga lark nga mga carry ba DPS nga physical wala kay kita sa Geekslit mo jo lisod jud kay sila wa gyud makasukol for the moment ani ato nga SF boys so medyo lisudens ang live sa Geekslit ay Russian medyo kapamasi na diri pero anang bleed smoke sa mi diri guys Na-smoke na rin Blade, trying to catch something and more makita na si Cox o si Norman Cox should be in trouble right now. And holiday, do mga tong Rubik diri.
Grabe si DJ na to, pero wa pa naman si ako, normal na noon. Wa pa naman si Cordan dere. Pero able to silence the storm. And of course, grabe si DJ na to, boys. Nice silent sounds, ah. Fuck, di ay, fuck. Alright. Grabe naman dun. DJ doing the plays for Bleed. Yeah, mo kining idol out si DJ, guys ba? Sa una lagi na ako ni idols DJ, guys. Sa una party ramin DJ, guys. Ana, kalimta naman kung DJ, guys. Pero uy, nara-dress scam, guys. Nag-pop na siyang BKB karon and scam. Dagan-dagan lang sa peg na to, guys. BKB dahil ka. Salamat. And scam, nagasta ang BKB karon para sa wala. Pero scam going for the Shiva's Guard right now. Atong Doom. Ana siya Shiva's Guard. I think later on mo gimo na pud siya sa iyang tawa ni. Aghanim Scepter. Ito yung area Doom. Asin ang dapit nga Bisaya Gakas Idol. For the moment, guys, napami karon located rin sa CDO, guys. Pero covered na to ang tanan Visayas Mindanao, guys, nga Bisaya casting, boys. So I hope natubag naman pangutana, boss Adrian. So here we go. Roshan is now na-spawn na gid eh. Na-spawn ang Roshan karon, guys, and Bleed matik kwaon na diretso, guys. And assault kiras dai na human na diri kay Ice so medyo grabe nagkiri ka tank diri ang Bleed, no? And the minus armor nga ma-provide sa atong Lycan later on with the assault kiras aura na pigid tay minus armor aura sa SF. Agaga. Sakit kay right click sa SF later, guys. Pero uy, Geek Slate rin, medyo nakaplasa. Nasa sila yung ward rin, boys, ha. They're trying to go to Dubo, pero uy, si Jackie lang nakita. Exercise to miss pop ka rin. Jackie nag-BKB na rin. Mo right click naman dahil ko, boss. Pero uy, Cox rin, problema rin ka rin. Wala na yung si Cox. And Cox will go down. And karoon ka Geek Slate, naka-exercise pa niya. Panabla ba kaya yan eh. Scam is also low in HP. Scam will also go down. Visit, guys. Get 210,000 rin ato ang Geek Slate isudla na. Give us to si Dreto Geek Slate, boys. Di naman ninyong best, pero si Jackie karoon sige pagyapag pang right click. Grabe yung Bleed, guys, oy. Ba't nakalimot mo din yung balay, ha? Grabe yan naman ang Bleed rin. Isudla naman. Pero Bleed rin. Hilis din yung barracks rin. Sa Geek Slate and Bleed, I think will possibly get to barracks karon. Of course, nababa. O yan, nababa ang bottom 5. Gali, napamo yung second tower sa bot. Kung wala, hurot ni tanan inyong tower. Grabe. Gisud abot naman itong throne dapit ang ilang away, boys. Ngalakag. Grabe ha, eh. And Jackie right now is melting these towers. Grabe ba kayo na yung SF, boys. Oy, naman isa talent, boys, kung katungon sa, boys, ata. Nasa talent katong yung passive na minus armor sa mga buildings. So, sakit yung kitong SF with the finish. Daedalus going for the butterfly na karoon na itong Shadow Fin. So, in terms lang of, unsa guys, sinong bagay lang yun karon. Murag wag gyud makasukol sa tong SF. Murag wag gyud makasukol sa tong SF, boys, kung sumbagay lang karon kay tanaw ni mga hero sa Geek Slate, guys, na ay Doom. Sige, pero nakita ba na to, guys? Gidoom siya kanya. Right click na tong SF, no? So, right now Bleed for musaka dire high ground, guys, and Geek Slate nag-smoke sila, guys. 4-man smoke dire. Murag bait sila kay Force dire. Murag mo wrap around dire atong Norman. And going for the triangle. Patience para sa ilaha. And Dubo na dire para mo intercept. Sila smoke. Pero taas kayong gilikuran sa atong Geek Slate trying to catch someone onto the backlines. Pero DJ nakasuksok dire, guys. Pero wala sila vision. DJ mapapi lang smoke. Ilang makita si DJ. Pero grabe. There's 2-man coil para sa ilaha. And 2 heroes are down. 3 heroes will go down the side of Geek Slate. And GG is cold. Bleed Esports ang nidahog sa atong first game, sa atong first series, and wala gid sila itubag para sa atong SF karon. And medyo sayo-sayo. Grabe pag-dominate sa atong Bleed. Sa atong first game. Guys, gipakita jud nila nga unsa balag bag-o among duha ka member dre, boys. Mupala yun di ba? Ang Geek Slate ito, medyo ang problema lang, medyo na-outdrop tali sila sa Bleed, guys. Medyo na-outdrop lang sa Bleed. Pero ay kabalaka, boys. Mubawi pa rin Geek Slate on the game 2. And of course, amot lang kung musugot ang Bleed adto nga yun sa mo makabawi pa mo nga kung basic ito 0 ni nila diretso. So let's see, guys, napatay game 2 diri, guys.
sa bleed o gato nga geek slate right now. Ay sa mong kawala break ko ta kajot kay magsugod ra ni taod-taod ang atong game 2. Pero anyways, shout out kay Mark Perez Plaza kani walay delay. Oh boss, walay delay dere boss. Walay delay dere boss. Tayo sa right click, oy, tayo sa right click, oy. Hilis kinabuhi. Hilis yung kinabuhi, guys. Nihilis yung kinabuhi, guys. Huwag kayo makasukol sa itong SF ato, boys. Grabe ka free farm. Nakasolo kill pa tong kapila to nakasolo kill po si Jackie sa yung SF, guys. Ay, masolo kill yung Dome. Ang Tasker mo kaduha po niya na kill nga Shara. So free farm gitong SF, boys nya sa geek slate bet to, boys, kay ilang carry kay Dome niya. Wa kay mo right click, wa sila DPS ang makasukol just SF. So medyo free game gid tong SF na to dadto. So, anyways guys, game 2 will be coming soon in a few minutes. So, medyo relax ato guys, no? Medyo pa-cool down sa ta, medyo init kayong panahon karon guys, no? So, pa-cool down sa ta, balik na tayo in a few minutes. And quick breaks ako kajot and dag out. Pa!